nova epizoda Flywire. Nedavno sam rekao Vuku da je strašnu tremu kada pričam. I uzrašno sam nervozan. Baš onako, ne osjećam se, ne volim kad me kamere snima. Međutim, Vuk me utješio i rekao da u principu niko još ne gleda, tako da moram da priznam da sad se osjećam mnogo prijatnije. U ovoj epizodi ćemo raditi kako da sačuvate ostatke vina. To jest, šta da uradite sa takozvanim leftoverima. Koliko puta vam se desilo da želite da popijete jednu čašu vina, ali vam žao da otvorite celu bocu zaradi jedne čaše. Koliko ga ne popijete u narednih 24 časa, to je velika verovatnoća da će se vino pokvariti. Da će oksidirati ili pretvoriti u sirće. Ono što predlažem za početak, i ako apsolutno nemate baš ništa pre sebi, nijedan rekvizit, uzmite čep s kojim ste otvorili vino. Vratite ga nazad i vratite bocu nazad u frižider. Bez obzira da li belo ili crveno u vinu u pitanju, uspjećete da sačuvate svežinu narednih dan do 2. Sad, objasnit ću još nekoliko, to je pokazat ću vam još nekoliko postupaka koje možete da uradite. Svi ovi postupci su veoma efikasniji ako vraćate bocu u frižider. Ako je crveno vino u pitanju, izradite ga sat vremena ranije pre serviranja da se vino adaptira na temperaturu. Evo ovako. Jedan od načina je da pretočite vino u manju bocu. Da vino dođe što manji kontakt sa kiselom. Ne bi oksidiralo. Znači, manje boce, probajte da ih sačuvate. Ako imate ono na navoj, bilo bi idealno. Ako imate vino u refuziji i plastici, probajte da ga istisnete. Ovako. Istisnete samo ovako. I sad da se ja ne polim, zatvorite nazad. Ovo vratite nazad u frižider, ovo je isto jedan od idealnih rešenja. Ovako, definitivno, najbolje investicije bez baja, ako vam je vino postao hobi i obožavate njemu, je vakum pumpica. Vakum pumpica izvlači vazduh, to je pravi vakum unutar boce, ima ove gumene čepove koji se vraćaju nazad i može da sačuva svežinu vina i do 7 dana. Radi vrlo jednostavno. Stavite ovo, kao da pumpate gumu, stvari izvlačite vazduh. I lagano. Kad proći da pravi ovaj zvuk, znači da ste izvukli vazduh. Kao što sam rekao, ovaj gumeni čep sprečava da kiseonik uđe nazad, da vino spreči od oksidacije. Vrlo lako se koristi, to jest vrlo lako ćete ga izvaditi, samo ovaj gumeni pipak vratite nazad, tačno čujete onaj moment kada vazduh uđe. I to je to. Ovo je bez baja. Ovo možete kupiti u svim bolje snabdevenim marketima, wine shopovima i naravno online. Cena je skroz pristojna, a kao što sam rekao, veoma je. Ima još neke vrste inertnih gasova, nešto sa tepčicama što ubacujete, veoma komplikovane naprave. Ovako, da bi se sprečili svu ovu gnjavažu. Probajte da popijete cijelu bocu. Ako niste u kondiciji kao Vuk i ja, pozovite prijatelja, pa na kraju krajeva vino je tu da okupi ljudi. Samo ga popijte pre nego što padne u komu. To je to. Hvala vam.